Eblisib li apostol Pablo, no coexpochis yu aminkile kapabal rikendi Cristo. Salihu Colosenses ut Filipenses no kotzolok chirish li pabal ut sahil cholejil. Salihu Corintios un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan. Li ratin tohjuah kuichi atinak. Salikatyuam. Solok salisantilhu, rikin saralux. Lishholumi li qatzolbal chiru li gudana inasje, kwang sali ruchichoch, chi inka, torre chani li ruchichoch. Utarin chokochis taubal hunchik li halan, rikinep li kuibrehe lak angela in holi kawa Lucas, huakuichak li kawa Demas. Salihu Colosenses 4:14 nasje, nashtaklash sailech o lak Lucas, lak panonel raro imban, hokwi lak Demas chan. Li apostol Juan nashkut chiku hun reheb li na'leb chanrush naubal nak ani li yochishye bali yal li ani tzakal ak angel chiru li qagwa Dios. Salihu 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 nashye li apostol chehokain ani ta choloban re nak li Jesus li rala li Dios nakanakrikin utaan nakanakrikin li Dios. Hukanak nakanaw naklish ni malish rahom li qawa Lucas chirish li qagwa Jesus huakwi lish agwa behihom li qagwa Jesus haan li kik amok re haan li ki ek asing re chish banunkil uchish bukdesinkil resila li qagwa Jesus rehe bakwi na alep chik li qasqitzin rochben li apostol Pablo tukh sashtaqik lish juame hayal li karut eshkul hanep kakwal tsaqal kwanke chishkul bal railal mahelal tiqek manakkamk sashkaba li qagwa Jesus. Abanan mogoho kanta chirish laktemas han nashrali karu nashchechiya ruchichocha inchan. Utinkana kulak tlishka ushchish tawbalru naqli qashal chabil han li tokhmahi nakulman kanakwan. Nakwash kotsbala kwikin kahib reheb lihu salisantilhu li nashkeh li qannaleb choqqe chaqahunilo li naqah utliyo goro y beningil lishkap kolunik li qagwa Jesus renak yoon chikwanko salihona laan. Ut nakadikip salihu Marcos capítulo 13 versículos 32 toh sali versículo 37. Saeb li versículo in li qagwa Jesus kishcholo nak mahun li poyanam nashnaw lishkutangil lishkap kolunik li qagwa Jesus. Kahkwi ani, kahkwi li yukwa behchan. Hukana keblina lebli nakataw arin re roy peningil lishkap kulunik li qagwa Jesus saan nak akhaku nak hunelik yokoch yolek inga takakanap shkawri singil qib hunchik nakataw salihu Tito capítulo 2 versículos 11 toh 14 ebli versículo ina kweshten achish tawbalru lishnimali rusila li qagwa Dios qikin ut nakoshbok chishkanabangil li mak ut tseqtanangilakwi li ek ahom li neke rataw kakwi ruchichochil na le to gwang chichabil li qachol to tenqang ut chikwang qoy benihom rikin lishkap ulunik li qagwa Jesus. Salihu 2 de Pedro capítulo 3 versículos 10 to 14 nakataw li roshil ut li apostol Pedro arin yochish yebal naqlishkutankil li qagwa chan ta ulung sa humpat chinga yoko chishkosh lankilaan. Ut nashtiakwi nakli ruchichoch ta khalaq ta akobresik hokanak chanru narak nakwan kolao chekauresia qerib chan santa qesh ut narakakwi nashtie naktaqa tseqtana chishkhunil li inga us li mak inga qakana roy peninkil lishkap kulunik li qagwa Jesus ut toten anqakwi manaktaqa sebakwi lishkap kulunik li qagwa Jesus chanru no koruchish sebangil la o lishkulunik li qagwa Jesus shkotsbali chabil esilala inrikin chishkhunile li tokhmahi neke rabi khunsutak chirish li qagwa Dios. Akhela kwiruchan naktogwang sa tuktukil usilal rikinep chishkhunile utlishkahil han
Nakataw sa lihu Apocalipsis capítulo 3 versículos 17-21. Sa ebli versículo ay nakataw li kagwa Jesus chi adinak chirish li iglesia re Laodicea. Ut nasyehun li karu tsakal li yogwak kwi chiril bal sa li katyo amanakwan. Li kagwa Jesus ink anagulak chiru nakhane chimugo kaweb sa lishbabal, chimugo tsektanome ta chihungwa gili chabil esilal. Nasyeh li versículo 17 re lihu Apocalipsis. Yomin chankat. Shin yomok mag ana makhelo kwe ut ink ana kanaw nak maga kwanga kwe jan shto balagu nebat mutsat ut ustukat ut liqa ko Jesus na shpok li igles renak tishlok li raq renak tishsaqo bresiri renak tishlok li or li tsaqal chabil renak tishlok li shpan resh ke bal saliru renak truk chik chi ilog renak inga chik tishkut li shutan jan bi achol ut khalla kaush chanre l'iglesia re Laodicea liqa kwa Jesus arin jojish bokbale li igles chish kana bankili mak chish jot balish ol ut khal balish kaush sik baluch tawbal li tsaqal yomali nashchechi iqe liqa kwa Dios ut makwa halish yomali ruchi chojain liqa kwa Jesus kish boqe bakwi lish tsolom renak te yo lek ut te tihok ha anak kwi liqa bokbala nakwan ani likwan sa liqa chol Anih eshqa ashtesili qachol. Nakanaw, nakmukonokoruta chik angelak chiru kwi lak echal angel kakwi khun. Manakhali qagwa Dios, manakhali mausak kwi. Sali esila lain likishtakla li qagwa Jesus reheb li iglesia ran Laodicea, nashkutchaku oshim linale. Lishbenil haan, naktaqa shoto li qamak chiru li qagwa. Lishkabil Shtebal li qam resh kebal rokebal li kagwa Jesus aran. Renaka anjik li kwang chisa li qam. Utaan li tating angke chishpanungil chishkhuni li kuntesal. Ut li roshila anain. Naksa shtebal li qam. Toruk shkulbal li chabil or li nashchechi iqe li kagwa Dios. Li chabil mantan li nashchechi iqe. Ha li babal. Ha li rahok. Ut naktacha leku. Toruk chak ashok sa shben chishkhunil. Barkon reheb li nalebain li ahel sa kalru sa ladyo Sikli kagwa Dios anakwan. Taula kulbal. Dios Joseph tesin kagwe. Toh sa kunjik li kagahel.